Kat barang yak kisngi banjan syaka election 2008 ke United Democratic Party kala Nangkhlain hapo umsning constituency da ka Jingrung thamai ki Riew Rangbah syaka party ki bakantup yaw ba RB Shadam President Bhoi Dorbar ba rangkansai makado CEM bat chairman barim ka KCDC ba CBCM u CEM barim ka KCDC berkiwai pat ki nong yalam na kiwai pat ki party ki barung thamai syaka UDP ban kershan yaka hakani ke election 2008 Hakani ka jingalang lawan man pnyang sumpah yaki da u President Rangbah ka seng UDP uba met ba lingdo ubadeiru u speaker jong ka yengdar bar thaw an ka jilla uba Pius Marwen MLA Ranikor constituency Balajit Rani MDC Nongpo constituency berkiwai pat ki Riew Rangbah bat kinong yalam habakran pedang yigir khot bathamai ka party uba Donbok Khumdait President UDP Riew district ulapan paw ya ka jingkemen ka bakrau halor ka jingrai Rangbah jong kini kinong yalam Kedon ikut apa saja. Pilih kita kesan di bawah menjadi jual berkasi pada ini. Kemudian saya ada buat yang ini. Perempuan tapi balik ke musim tapi kopi warna berkasi. Lawan ini ban value dari ban pensyukur ia katakan jiwa tapi ban jual. Compare itu. Nampak je apa? Kalau orang malah selalu malah. Baga sokmen mana kalian ke parti idon kilo yang idon kilenda idon ki doya play bagi lagi ke parti ki wesel ran bagi lagi keren nak berita ban organize ke parti ban banyak aware ke ini orang ini lah ban dia di pai pai juga